Good morning, ladies and gentlemen. Ngasi si ay Union Home Minister ka PC MLA bani. Aduna ay makada lakadong tusu tuna laga tuna halage na. Lae maramdi ay pu Valte se mabuk siyam ingba ay na han report ka wagi speaker wa matamda. He was one of my best friend. That particular incident on 4th May, I still remember. I ko ise punna paminna bane. Kamay daw the control to sige mayam chaunari sing sen. Then what happened? Meeting lo daga ay yung da saksa bahle. Ay yung yam nai siem bang lo dagi. Masi lehowi mayam. So in that particular evening, I na quite again no I would have say, I lay a muddy. I na magi manakta lay a muddy ma, adugi incident to toy. I was really regret. Aduga on third so you can pull them. Kanku bigi in chado evening the master lagi hai. I na kame more violence yam sati bani. Tangsa kanona ay atom ngai daga nongala pagi pung ani da masi with full security thabani ado aina ngai udabadi on that particular floor ay magi manakta le udabagi ma chatpa khama udabado ay punsida khwai dagi ningam dabani mit oi ado ngasi do ay maru Valte gi magi taibung pan budagi sakhi bagi function si dai ngak ta su yauge aina lakpani ai ngasi yaw phungjabase aduki matik ai lai phena kanjai aina asi mayam ni mamang da haijari pu Valte gi family ai family gumbani magi tinar mamu pamyam ai maru pangumbani aduna matam pumbada aina agangamba ai mating pangani haira kanda ai losinjari Thank you.